I dobar provod. A mi idemo na našu sledeću priču. Nezavisno udruženje novinara Srbije u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu raspisalo je konkurs za istraživačko novinarstvo za najbolje projekte u toj oblasti. Poslednji dan ili rok za prijavljivanje ističe sutra, a mi ćemo u narednih nekoliko minuta se osvrnuti na ovaj zaista tradicionalni konkurs još od 2006. godine kada je raspisan. Popričat ćemo malo o njegovim prednostima, šta on znači, šta predstavlja, ali i gde smo mi danas sa istraživačkim novinarstvom. Naši gosti, gospodin Mihajlo Kovač, jedan od osnivača NUNS-a ili Nezavisnog udruženja novinara Srbije, novinar. Još kad bih tako krenula da nabrajam, još mnogo toga, naravno. Da ne gubimo vreme. Da ne gubimo vreme. I gospodin Brian Stimler, inače ataše za štampu ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro za mene. Za vas dobro jutro, a nama je dan. Gospodine Kovač, rekoh tradicionalni konkurs NUNS-a još od 2006. godine, ali kakvo je interesovanje novinara danas za ovaj konkurs? Pa u našem udruženju kažu, oni koji ga, dakle, taj konkurs prate od samog početka, da je interesovanje ovaj puta nešto veće nego ranije, a i znamo objektivne uslove u kojima novinari žive, pa nije ni čudo što ne možemo računati na desetine i stotine priloga koji bi konkurisali za ovu vrednu nagradu. Ove godine smo se potrudili da, osim zvaničnog formulisanog konkursa, malo i promovišemo i lobiramo i lično među novinarskim redakcijama i personalno i preko redakcija, i to ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji, da bi se novinari ohrabrili i eventualno poslali što veći broj priloga. Drago mi je da će među pretendentima biti, kao i ranije i ovoga puta, Studio B. Pa vam u tom smislu držim palčeve. Ali da bi možda u posljednji trenutak se još neko odlučio da ja budem precizan, dakle, NUNS u saradnji sa ambasadom SAD dodeljuje nagrade koje se sastoje iz novčanog dela. Dakle, 5 nagrada po $1.200 koji dolaze sa američke strane u dinarskoj protivvrednosti i plakete uz to. U 5 kategorija za najbolje radove objavljene u štampi, na televiziji, radiju, online mediju i najbolje mladom novinaru do 30 godina starosti u konkurenciji svih medija, izvinite. Dakle, ovo je prilika da pozovemo svi zajedno, dakle i novinare i oni koji poznaju novinare ili koji imaju dobre primere istraživačkog novinarstva, da obogate ovogodišnju konkurenciju. Da, evo ja ću među vremenu samo pokazati još za one koji se odluče formular NUNS-a, dakle kako izgleda i šta sadrži forma prijave, a pravo učešća imaju svi novinari. Svi zainteresovani, naravno. O dobitnicima nagrade odlučuje žiri, među kojima je i gospodin Štimler, naš gost. Ja sam, da. Hoće to biti težak zadatak, teška uloga? To zaista zanima puno vremena. Moraš i da gledaš priloge iz radija, iz televizije, da čitaš puno članaka. Ja čitam srpski, mogu da gledam televiziju, ali to zahteva vremena. Vremena, jesu li strogi kriterijumi? Jesu. Što više konkurencije, što više novinara, stroži su uslovi i kriterijumi za ovakav jedan konkurs. Ja lično ne bih insistirao previše na strogim kriterijumima, ako znamo u kakvim uslovima žive danas redakcije i u kakvoj situaciji su mediji i novinari uopšte. Po mom mišljenju, svaki napredak, korak napred u istraživačkom novinarstvu u odnosu na juče, na pre godinu dana je hvale vredan. Ogroman dobitak, da. I treba da zasluži priznanje i čitalaca i gledalaca i ne samo ovo. Ja bih ovome dodao da visoko cenim, dakle, odluku američke vlade da i na ovaj način pospešuje kvalitetno novinarstvo, ali mi je ujedno žao što tu nagradu ne daje srpska država. Mislim da bi se i gospodin Stimler sa mnom složio da bi pre svega matična naša država trebalo da podstiče istraživačko novinarstvo, jer ako smo na istom zadatku da zemlju uvedemo u Evropu, da razvijemo standarde, da uvedemo društvo pravde
jednu poštenu, radnu, odgovornu Srbiju. Ako smo na istom zadatku mi u medijima i ovi na vlasti, onda bi trebalo da sarađujemo. Međutim, te vrste podrške za sad kod naše države nema i to mi je žao. Ja bih volio da i dalje ostane ova nagrada za istraživačko novinarstvo, ali da konačno i država Srbija prepozna da je u njenom interesu institucije državne i javne ustanove da nagradi istraživačko novinarstvo. Dobro, a koliko je danas uopšte aktuelan i dalje taj termin osvajanje medijskih sloboda u Srbiji, jer očigledno još uvijek ima mnogo informacija koje pokušavaju da se sakriju, a dobro bi bilo da raste broj onih koji pokušavaju da otkriju uprkos tako teškim i surovim uslovima koji ste vi malo čas naveli, jer znamo šta je istraživačko novinarstvo, zahteva ogromno profesionalno iskustvo, znanje, ali i vreme i novac. Tako je. Istraživačko novinarstvo je važno ne samo ovdje u Srbiji, nego u svakoj zemlji. Ja mogu da dam primjer iz sopstvenog iskustva. Pre nekoliko godina sam živeo u Washingtonu i u to vreme se je dogodila saobraćajna nesreća u našem gradskom metrou. I u toj nesreći je poginulo 9 ljudi i na početku se činilo da se radi o slučajnoj nesreći. Ali Washington Post više mesečnim istraživačkim radom je dokazao da je nesreća bila posljedica dugogodišnjeg propusta u sigurnosnim merama. Drugim rečima, istraživački novinari su pokazali da su državni organi koji su odgovorni za održavanje metroa nisu radili svoj posao. A sada možete se kladiti, ti ljudi rade svoj posao. I to je samo primjer, ali istraživačko novinarstvo i slobodni mediji su potrebni ne samo za razvoj demokratije, nego i za opstanak demokratije. Istraživačko novinarstvo trebalo bi da bude zapisano kao u genetskom kodu svakog dobrog i odgovornog medija. Jer znate šta, osnovna uloga medija, Studija B, da informiše. Znači, vesti su broj 1, number 1. Ali ljude interesuje i šta je iza toga, zašto se nešto desilo, ko je ponekad odgovoran ili zaslužan za nešto što je urađeno. I tu je, kako bih rekao, pod tačkom B velika obaveza medija da istraže do kraja, kao jedan od segmenata uticaja javnosti na političare. O situaciji malo čas ste pitali kakve sve prepreke, pa i sami u svom radu verovatno osjećate najbolje kad hoćete da istražite neki problem gde počinju prepreke. Zatvorenost institucija, gospodin taj i taj je na službenom putu, izvinite, ima sastanak, javit ćemo se kad bude slobodan i to je prirodno ponašanje institucija i političara i tako dalje da beže od javnosti. Ali mediji moraju da budu uporni i da imaju naravno podršku. Naravno da imaju podršku, ali to je samo i pokazatelj koliko je teško danas menjati, zapravo i poboljšavati određene društvene prilike i ujedno otvarati nove vidike, što jeste uloga novinara koji se ozbiljno bavi negde istraživačkim novinarstvom, je li tako? Ali novinarstvo je u ovoj zemlji jedna od retkih profesija koja prinosi ljudske žrtve i plaća krvlju pošteno obavljanje svoje profesije. I tim više, ja bih rekao sasvim krajnje ozbiljno i odgovorno, da novinari koji se bave istraživačkim radom, ne samo Kolubara, nego gomila drugih stvari u ovoj zemlji, zaslužuju ne samo priznanje u sopstvenoj profesiji, nego i javnosti. Skoro bih rekao neku vrstu, kako se ono zove, staža, nagradnog staža. Za stresove, za rizike kroz koje prolaze, za diskusije, za omrazu dela redakcije koja je protiv ulaska u te rizike, za borbu sa urednicama i tako dalje da bi nešto objavili. I u tom smislu ja mislim da bi novinari i novinarstvo i mediji morali da se zaista hrabrije upuste u jednu osnovnu bitku. To nije izbor između desnice i levice, nego izbor između poštene i nepoštene Srbije. Srbije koja će vratiti na scenu pravdu, slobodu, rad, odgovornost, dobro i učtivo ponašanje. Jasno. Umesto onoga što imamo danas. Tako je. Slobodno novinarstvo znači slobodno društvo? To je dobro pitanje. To je... Jeste. Mislim, kad vi
svakog dana kad ne znam da li imate vremena da gledate vesti ili da čitate novine. Moramo da... Tako je. Vi kao i ja se podsjetite da ponekad podsjetite se da demokratska društva nisu nepogrešiva društva. Sigurno. Naše vlade, one čine greške i snaga demokratije nije u tome da su naše vlade nepogrešive, nego da su odgovorne. I uloga novinara je da obezbeđuju prostor za javne debate, za istraživačko novinarstvo, da budu forumi u kojima ljudi mogu da izražavaju svoje različita mišljenja. I to je, zbog toga mi smo ustanovili ove nagrade i također zbog toga UNESCO pre više godina je ustanovilo Svjetski dan slobodi medija. I mi cijeli svijet slavi 3. maj kao Svjetski dan slobodi medija. I mi ćemo 4. maja imati svoju svečanost u čast ovdašnjih novinara, ali ovo je, mislim, u tom cilju UNESCO je htjelo da nas podsjeti sve građane, sve vlade, da moramo da poštujemo i da podržavamo tu slobodu izražavanja. Tako je, i slobodu medija. Svakako, nagrade će biti dodeljene i uručene 3. ili 4. maja. Bilo bi lepo da pozovete i našeg ministra informisanja na tu svečanost. Dobro, da. U svakom slučaju ovaj konkurs je dobar motiv i dobar povod da novinari pišu, istražuju, da se otisnu u vode istraživačkog novinarstva, koliko su to mogućnosti, naravno. Vama hvala na današnjem gostovanju i svakako da ćemo još pričati o ovom značajnom konkursu i ispratiti sve što se bude dešavalo. Hvala puno. 6 stepeni u glavnom gradu, najviša dnevna 10, evo opširnije vremenske prognoze i da vidimo kako se sve to odražava na funkcionisanje saobraćaja. Koristi Lipogal i svi problemi će nestati. Čekaj, ti to ozbiljno? 3 meseca kasnije. Pa kume, izgleda da si bio u pravu, pogledaj rezultate. O, savršen. Nego, kako si ti zadovoljna, kuma? Pa zar se ne vidi? Nekako mi je muž očvrsnuo. Čudo jedno. Lipogal uspešno štiti krvne sudove, poboljšava